clear tu zong te in zawa in chibai kabuk le vek cheuni voin hi april ni somni pakhat sang ni somni paruk chun ania ei tunlai chu LADC boru kan han kalsan deuh hleka Mizoram politics Mizoram athau kan oma IMC election sang ni somni paruk lama khanin kan hanin sorbing deuh hleka LADC lampang kan da that ton nuin voin hianin LADC lama hian ron comeback kha a trying ka ria ti chuanin LADC an thilmak dan palzut na rap thak lu tuk ti teang kha thleng tlat me chu ange ni kan ti chuanin da Allied Autonomous District Council Group A B and C D post recruitment rule sang ni som palina dan alo siam chu kan district council kan thu nei tu te hianin he dan hi an palzut ti kha chiang hle me ti chuanin sang ni som ni panga tu sang ni som ni paruk na la ka khanin kum over to mi pathum ngot mai kha lakani he na kum over to hi engdanin nge an lak ti kha zo na kan siam duwa ti chuanin kan tong tam le tak man RTA manga zo nan siam kan en ho phot nga tin LADC recruitment rule sang ni som palin eng tin nge LADC staff ni tur hian kum bi thlia alo nei rengem alo nei lovem kum over to hi LADC recruitment rule sang ni som pali hen alo permission na pem ti kha approve na dan kan en hodon ne le tuna LADC recruitment rule sang ni som pali a chuan ti hianin an ziak ta general age limit a hian som pariat to 35 kha ani ta ne ti chuanin tribal dik tak ani wang khan relaxation years kha 5 years kha min peta chu tian ni chuan kum somli thlenga kha kan district council a hianin nge na kan valut thai ti na ni chu ti chuanin lower divisional clerk antita LADC chin kha chu som pariat changa som thum in kar kha ani tur ani ta ti chuan upper divisional clerk khani te ani le ta UDC kan tiang chi kha ngau kha 21 to 35 khani ta ti chuan junior grade B ho kha general service kha 21 to 35 jel khani ta kha LADC recruitment rule sang ni som palina LADC staff ni tura kan alu theina kong ka chu ani ta ti chuanin ti zong hen heta hianin RTA mangan zona chana kan en le RTA mangan zona an chana kan en haule photanga ti chuan ti heta hian ti hena chana hi kan en hal mai nga chiarang kum sang ni som ni panga tu sang ni som ni par sarkar kum kalmeka RTA zona chana buat sai ani thleng hian LADC nang het engzat nge la kani aron ti ta ti chon chana hian kum sang ni som ni panga tu sang ni som ni par sarkar kum kalmeka RTA zona chana buat sai ani thleng hian LADC nang het somriat le pathum la kani ti chuan an date of appointment ming address designation department le education qualification and age temin sil them tin zonan zot le a chana hian an date of appointment ming address designation department education qualification le age te chu an waya tarlan ani aron ti ta ti hian appointed regular employee 2025 to 2026 aron ti ta heta chun kum over kha om lo ta ti chun heta hianin pariat na hian ka muta chat a sui par hi kum somli le panni kha ni ta ne ti chuan chutian ni chuanin LADC recruitment rules sang ni som pali in a soi kha chu kan district council kan thu nei tu te hianin an bo chepot ti kha a chiang hle me ti chuan kan han scroll lenga kum somli kha chu na khan lak thei kha ani ta kha chu kan hre thi amanga li ni ti borvel kha chu thei lo to pani heta po somli ma he chu kan hre thi amanga chuan heta hian somli panga kum somli panga kha om ta ni chu driver grade 3 anita anlak ni hi ni somni pathum thla som sang ni somni panga kha driver grade 3 hi lak ni ta ti chuna kum kha kum somli panga dai kha ni to ni chu te ni chun kum somli panga ni to chuanin LADC recruitment rule sang ni som palin asoyang ang kha chuanin he driver grade 3 hi lak thei lo to pani kum somli thleng kha chu driver grade 3 ni tur khan lak thei ma se linga ani to wang khanin hei chu angai nom lo ni ti chuan hei an kum hi aron da bleng nual me kum da bleng nual hi atam khop me hi kum over wange kum la tling lo ti te po kha a chui fe tham khat ling tlat me he ta po hin he kum aron bleng le he ta po bleng le he ta po bleng le a bleng na chana hi nge omzia niang o kan ti an documents an submit kim lo wang ti donila
an submit kim tho chuan ka ring box sia kan hre thiam lo hle me heta po blank le akum za ta hi chuan heta hen kum somli pakhat om le ta ni chu for grade an lak ni hi nili thlasom pakhat sang ni som ni panga kum somli pakhat kha anita chutian ni chuanin RTI manga zo nan chana khanin LADC recruitment rules sang ni sompali bo chia kha mi pathum lai te ngot mai kha an oma ti chon he ta hianin LADC group B gazetted post nang het advertisement chu lovin lakani chuan an ming pa ming address kim chang post ming le eng rules lo chanin nge lak an ni public advertisement chu aniem aro atit le ta ti chon chana hian LADC group B gazetted post nang het advertisement chu lovin lakani lo ti kharon ti ta ti kha anita ni kan rules kha han soinon vele don taila the Lai Autonomous District Council group A B C and D post recruitment rules sang ni sompali hi Mizoram Gazette February ni somni paria sang ni sompali khan ti chua ania LADC staff lockdown tlang pui rules sang ni sompali na asoidana chuan atlang pui kum sompari tanga kum som thum panga in kar kha ani turti kha anita hei po hi apos azirin aladang lam theini entiran LDC tan khan kum sompari tanga som thum in kar kha ti kha ni ta ti chuan postgraduate tan khanin 21 to 35 kha ani tur kha ni ta ma se hei keni chu tribal dik tak an ni wang khanin relaxation years kha 5 years kha pek kha kan ni le ta chutia ni chuanin kumsom pari tanga thumnga ni chuan thumnga panga kan bel kha chuan somli anita chutia ni chuan he ta kumsomli panga te li khat angchi te li ni angchi te kha chu kan district council kan thu nei tu te hianin LADC recruitment ru sang ni sompali kha an kal chiang hle me kan district council thu nei tu te hian heng kum over to mi pathum te hi engdanin ngen lak hei hi poimo lai ber chu ni ta ni kan district council hi mak thin khop me ka indu sak don ani po in kum over to hi chu indu sak lo ngamila kan du sak don ni pon kan LADC rules sang ni sompali recruitment rules ina soyangin 30 somli borvel hi chu ni ta sela mi hen kan thethia mai na rin ma se li khatte li ni te li nga te hi chu indu sak na uchuaka kha ani thlat to maya ti zo hen soidon taila kan district politician te hen in ram LADC mi puite hi lairam mi puite min ngai mol deu thlat in ka ria min ngai molu tuklu ata hianin in thil ti hi alang chuak le thin si lai a hi a boi thlak thin khop me tuna sangni somni panga tu somni paruk na in lak te po hi kum over to pathum te po hi min an shelovang in ti mai thai ma se tun lai chun thileng kim mai hi achak tol tuk nei RTI lo om le zel te po hi thalu tuk ta ne chu tunan RTI hi om lo ta sela Longklai district mi puite hian kum over to mi pathum an lak te hi kan shemia lawang chu RTI om tang kai nan ta ne chu kan district mi puite kan district politician te hianen la district mi puite min ngai mol ma hei hi chu atir khanin ka thin kha an sa ve deuh phata achan chu the Lai Autonomous District Council group A B C and D post recruitment rules sang ni sompali dan kan ya LADC lu thei dan kan ya kha dan siam tu te ngein an dan siam po kha an zom hlei thei lo lai kha ka thin tirim tum pakhat kha ania atira kha chon ko ta hian ka kal mai don mi le ka ti mana kan ngei tu arum ma se ko ta han kal taila heng kum over to age limit pel to mi pathum te khanin an tor khangai don sia ti zong hian in group ka posa hei chu first warning kan ho tu ten min ngai sakro next le omni chuan nge an halak thar kum over to na lak thar te hi kanwa I sik wang le engemo wang ni lovin the Lai Autonomous District Council group A B C and D post recruitment route sang ni sompalin asoyengin he dan hum him du na wang hian nakina chuanin kota te po hianin kalte po hi langai mai theini in mi puite hi min ngai molu tuk to te su kan district politician ten thil hi alang chuak zelani chuwan chuanin thil diklo taka in ti chuanin in mi puiten diklo taka in thil ti ra kha in seng hun te po kha ala thleng lowang ti hi tunge soi thei eng po chuni ta sela kan district council kan thu nei tu te che ta na chu khang tiang bor vel kha ani ta
the Lai Autonomous District Council Group A B C and D post recruitment rules sang ni som pali po za zo lovin kum over to kum over to mi pathum te ngot mai 41 42 and 45 kha na lak lu ania kha kum over to te kha dan mang chuanin sarkar na khan mu thei to lo sim an kum over to engwanga kan district council thu nei tu te hian kum over to hi na la nge in ni ti hi in district mi puite kan zot cheuni le khati zong kha voin ta na video kan siam thei chuni le phot ta sela ni danga video thar dang na ken mu le theu don ne